oleh dadinggu takalada ate pata bukanan ni acara pemeringi ate ni channel YouTube ya kami sumba pani Jewa. Toman datarangi pun ni lina berda Yesus Kristus main kata sembahyang tadi betul pagata awali kau tua sembahyang. Allah murima ama ane na surga dana ama nawara magalo no makinde para apa itu pilima kagege maka ibinda muri mo langit ko nawara na rapa kaloga awai na payamu ma gaya kamarenge na li na lundu muri na matalo kewe na masang pakiwe nilimu pa marenge pa di bawe pa makanan ke pa matau ki ina di tolekam ya aku mai ngau mama tua kanyar ko atulo agata ma kaya ng nilimu parenge masukya kama wai ko ke pamatak di magku amar yang sembahyang mampu bersama orang lain. Orang arna naman mo kay Yesus Kristus mapeneng sembahyang. Amin. Oleh tadi gue nili nanguri parengin dari laut tadi kiwai wali buku renungan wasiat ne judulnya lubuina ke kalonga ilu sanuka. Tadi kiwai wali surat akhiran tadi buku surat al-Pasuru kauku akapituna mata alima kapulupatan tukini kau apa pondo mata akaia nampak nanu dan bidane tadi kerai walima kau akap itu mata alima jiwa lungguina na lina nyurga tengarana ba kapenawa na Stefanus di Sabaya lungguina di Sabaya omori imbangkani uradewa oleh dadingku ne surat abia dana ngarana Stefanus nama uratawe banyak ia ata amate lumat lumu dengage ne pada wisige ate waina aro para ritu mate martir lumu waina nya ia ata monu ene oleh nawadeka ida papende monu panemida ata karete na itina kaungana ga ika pawilinge ne tu pamalingi tenga o maangura na yala mono katulundi oleh atapi awade ka lungu baida ina wali kaiwa tiluna ba talarage mono babata ge dili na miori mangena ata da e madua we luka ida paama Yahudi abane oleh dadingku na Stefanusnya patuda na itu ipatana bana puisi ke atewaina mono bana kalakan dewa tilu arona ne saduka bauku na pa mangeta ata gai kapamate walung baidani tengara bani imi patua ta pa kanukawa gai kapawaraka lungu baidani pa ama ata Yahudi na Stefanus dana dutara denga kinge dana eru bali pelikina engange banawain Yesu lapata tiluna ne saduka paarona bana aro gene pamate denga engange bana patange bana tekiwe tu bana li na miuri ne pasu manang tenga duki dia na ba pamate waini ba kabena watu Stefanus na samaya po aro marayala ga ina yala kana yadi pataunda inandi ida ata apa matewa oladi ne parawi na Stefanus ainana na o taka gene manawara mono pataunda awa ina barana lapata kaaro ge mate lungu bainagi na tudawa na Yesu Kristus abon na manawara bara atapia abon na dirata nilara tole kana mono nilara maten na Stefanus bana maten mudenga gini atewaina ang marayala nyawi patudana nyawi patikunda atakaretena alua mangena gai kana mendira kaiwe atewaina tilu na mata aro gini susah setuka oleh dadingku oleh karena na Stefanus nyapa tuba parada ipatana bata pamendra kaiwe ate waita lapata kanyawe
Paninda tilu susah saduka. Mono kanyako baka pamate denga we paaroga. Nda tau nda denga kange ne pamalingi dengan na ura dewada. Stefanus lapata na peke kalonga ne tilu saduka paarona. Pana batang itu pana menawarna kariku ayah patauda. Duku dengan da atapina. Menderana atewaina Stefanus. Ading kanyakai koi patuda na ito akakaretena tiluna pata aru gene toleka gaina kaenga nyange pata kalapera marana Yesus. Amin. Mainda kata sebaya. Muri mapamalangi go menawarang. Ngeti nabi marengi pa oi. Karena ku amadeke kalonga tilu sebuka pa aru. Pa apa-apa we papona inalam polama kaina muri enga ke pangkuisi ke dewaima aroma pondalam we netibi merengi ma ate dana ma ya ata kato we di boleh ka lima gua ama buat bersama kota orang ngarna namanin Yesus itu pengen ke sampai amin duka kina neti linga nyori parenginda nelodo da bulakan helai gue subscribe pangindike paratuke para wala dawadeka orang na karena pana mun kamarenga denga magini ka besumba bakatalar kene linga Yesus maringina